тамошобинон азиз салом. имрӯз дар меҳмонии ютуб канали Пресса ТГ ва ҳафтанумаи Тоҷикистон қарор дорам яке аз маҳбубтарин, яке аз машҳуртарин, яке аз беҳтарин ҳунармандони тоҷик, устоди санъат, ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон ва феълан устоди донишгоҳи санъат Ҳаётои Муъминова. Хуш омадед. Ташаккур. Муаллими азиз, нахуст мехоҳам донам ки дар арафаи ҷашни мавлуде ки ҳамеша рӯзҳо доред ва арафаи соли нави милодӣ чӣ рӯҳия доред ва чӣ корҳо машғул ҳастед? Ростӣ рӯзи мавлуд барои ман мисли ҳамеша як санад аст. Аслан дабдабаю ин чиза дӯст намедорам ва ҳамасола рӯзи тавлидам дар иҳотаи оила мегузарад. Фарзандом, набираҳом, ха аз ноҳия додаром агар биёям, акаҳом дар муҳити оила мегузарад. рӯҳияи ман хеле болидааст ки ман ҳозир рост аз ҷамъияти чернобилчиёни ҷумҳурӣ омадам. имрӯз ба ман мана шумо бинед қаҳрамони Чернобил спорида шуд. Ман имрӯз ман ва ҳунарпешаи шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон Сафаргул Юсупова, мо ду нафар имрӯз аз тарафи ҷамъияти чернобилчиёни Россия Тоҷикистон ама аз номи худи раис накушода метавонед бинед Гришин аз Россия омад. ҳардумон қаҳрамонои Чернобил шудем ва фикр мекунам ки анҷоми соли ман хеле дар нуқтаи баланди кайфияти кори эҷодӣ аст. бубинед, ман воқеан пеш аз оне ки барои суҳбат омодагӣ медиҳам дар масъалаи Чернобил ҳеҷ фикрам набуд ки суҳбат кунам, лекин чун шумо қаҳрамони Чернобил гуфтед, ҳозир насли ҷавони мо эҳтимол намедонанд ки ҳам Чернобил чӣ ҳодисаи мудҳиши таърихӣ буд, чунки дар ин бора камтар ҳарф мезананд, дар Тоҷикистон махсусан, дар Россия дар дигар ҷоҳо албатта суҳбат бисёр мекунанд, камтар ҳарф мезананд. ҳамин шумо яке аз онҳое будед ки дар ҳамон шаби рӯз дар Чернобил будед, лекин дар бораи ҳодиса шумо хеле кам суҳбат мекунеду кардаед дар ҳамин бора. Не, аслан зиёд суҳбат мекунем. ҳама сола пеш аз 26 апрел ҳама сол солгарди ҳамин Чернобил журналистҳо, рӯзноманигоро суҳбат мекунанд, лекин ман камакак рост мегӯед, аз суҳбат мегурезам. хай як гапа як бор мегӯе. ин тақдир будааст. аввалаш ин тасодуф буд ки мо дар онҷа будем, чун мо дар сафари ҳунарӣ будем. дар бораи он ки мегӯед ҷавонҳо хуб намедонанд, кам медонанд, худи мо ҳам дар он дар синни соли хеле ҷавонӣ 21-22 сола духтарҳо будем. ҳоле оила барпо накардаги ҷавонҳои муҷаррад будем бо калонсолои насли калонтар аз мо, аз ансамбли бонувони рубобнавос дар ҳамин сафари ҳунарӣ будем. ин тасодуф буд, ин тақдир буд. мо 23 апрел ба шаҳри Иваново наздики ҳамин Чернобил, дар ҳамин шаҳраки Чернобил дар ҳамин ноҳияи Иваново аст. мо дар ҳамонҷа будем. сафари ҳунаримон аз ҳамин ноҳия бояд сар мешуд. ҳамагӣ як консертам мо гузарондем. саҳар фаҳмидем ки садама шудааст. лекин ин садама инқадардаҳшат, ин чизҳое ки баъди чандин солҳо намеравад, сирояти ин зарари ин садамая мо дарк намекардем, намефаҳмидем. ҷавонои даврони шӯравӣ ҳам аз ин чизҳо огоҳ набуданд ва дар бораи ин чиз нақл кардан барои мо манъ буд. мо ҳайрон мешудем барои чи занҳои калонсоло гирья мекунанд, хона мегӯянд, ин қадар гирья мекунанд. мо ҷавон ки будем, мо намефаҳмидем. шумо чанд рӯз мондед Чернобил баъди ҳодиса? мо худи ҳамон шаҳри Иваново қариб 10 рӯз мондем. тамоми мардуми муқими онҷа мерафт сӯи Киев, Москва, дигар ҷо куҷо пештабор дорад. танҳо дар меҳмонхонаи ҳамон шаҳри Иваново мо монда будем. баъд мо баъди 10 рӯз ба Луцк кӯчондам дуртар. лекин то он вақт мо худи ҳамон ҷои садама ба
афсаро аскаро ду бор барномаи фарҳангӣ нишон додем. Як бор худи ансамбли бонувони рубобнавоз рӯзи 1 май ва рӯзи 9 май якҷоя машина времени буд, Надежда Чепрага буд, Алла Пугачёва омад. Ҳамаи мо бо якҷоя як барномаи фарҳангӣ Иди ғалаба бахшида ва Иди ғалаба додем ва баъди анамин намоиш бо Алла Пугачёва худашон бо рӯзи 10 май як консерти дигар додам. Бубинед, шумо дарк мекардед оки радиатсия шумо ба зарар мо мерасад? намефаҳмидем, лекин мо ҳамин тафтиш мекардам. Ҳар як 2 соат ба омада тафтиш мекардам, чанд облучение дорад, рентген онҷа нишон медиҳад. Медидам, лекин мо намефаҳмидем ин чиза. Ҳар ним соат ба чарх боло об мепошидам, мешуштам ҳавоя. Мо духтарои ёш ки будем мебиромадем, ҳаво гарм буд, мисли борона қабул мекунем. Хеле мо хурсандӣ карда медавидем, занҳои калонамон ойтиҳомоя ҷанг мекардан, хусусан Муслима ойти, Роби ойти, ино мегуфтанд ки шумоли ҷавон намефаҳмедтон, шинетон дар хонатон, набуроетон. Ҳамин мо вертолёта овозаш мешуд чарх бола, духтарои ёш ҳамамон давида мебиромадем. Худамон нафаҳмида сироят гирифтем. Ин бас шумо зарар кард? Албатта ҳама ба зарараш расид, ҳама ба. На фақат мо ба. Агар дар оила 3 фарзандат бошад, ҳатман якташ ба ин сироят гузаштагӣ ҳаст. Ҳатман. Ва аслан ман дар ин бора намехоҳам ҳарф занам. Ин чиз ки гузашт, ман фикр мекунам гузашт, монд. намехоҳам ба ёдам биёрам. Як чизга мехоҳам пурсам ки ҳамун шумо Тоҷикистон омадиду, шумо чӣ гуна қабул кардан? Хеш табор, пайвандо, шумо чунки дар як ҷои ман ёдам ҳаст, он вақто ин телефонҳои мобилӣ набуд, ҳар лаҳза занг занӣ. Мо як баромаданамон 55 рӯз рафтем. Нақшаи сафари мо 35 рӯз буд, лекин мо 55 рӯз ба баргаштем. Мо як гашта омадан ба иҷоза намедодам. Ман ёдам ба нағз дар ёдам ҳаст, роҳбари ансамбл вақт ҳунарпешаи шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон Шодравон Маҷнун Баротов будам. Маҷнун Баротов, Муслима Боқиева, Эмма Бободӯстова будам, Башир Бобоев Шодравон, директори ҳамин гурӯҳи ман шуда рафта будам. Инҳо Киев ба рафта будам, вазорати маданияти Киев ба ки тамос ба гуроям иҷозат гирам. Лекин аз Тоҷикистон ман иҷозат надода будам баргашта омадам. Гуфтам не, ҳар касе агар меравад, гуфтан шумо як ҳайфсани калон эълон мекунанд, аз кор хориҷ мекунад. Дар даврони шӯравӣ барои ҷои корат бисёр мубориза мебурдӣ. Аз ҷои кор то як хориҷ кардан, пеш кардан, ин як медонед, як чӣ мегӯям, фоҷиа буд. Хусусан барои мо эҷодкоро ки камакак ҳассос ҳастем. Барои шахсан ман ин як нанги калон буд ки ман аз кор пеш мекунам. Вале дуюм бора вақте рафтем, ҳамин ман 3 бор Чернобыл консерт рафтагӣ. Баъди 1 май бо 2 май ба омадам, чӣ мегӯяд, комсомоли ҷавонон буд ҳамон вақт. Ҳамно омадан гуфтанд ки самые лучшие, гуфтанд, самые, кто родину любит. Ҳамин агитбригада кати. Ки гуфт ҳамин озод бо хоҳиши худаш кати меравад. Баъд ҳамунҷа ман ёдам ҳаст, ман гуфтам ман меравам. Баъд аз пушти ман духтаро занаку ҷанг карданд. Шин, ман гуфтам не, я поеду, гуфтам, я поеду. Бо як ҷавонои ҳамон гурӯҳамон, Алиҷон, Акарҷон Навозамон, Муҳаммадҷон Дойрачӣ, Хайри Файзуллоева рақоса, чанд нафари дигар. Баъд бо ҳамин гурӯҳи ҷавонои СССР мегӯянд, инҷа ба 15 республика ҷамъ шуда буд. Ҳамин гурӯҳ кати мо рафтагӣ будем. Баъд 9 май бо тамоми ҳунармандои Россия, Молдавия, Беларусия, Украина ва Тоҷикистон муштарак консерт додем ҳамунҷа.
من گویا 3 بار رفته بودم. عجیب ها. ببینید خیر این واقعه خیلی واقعه به هر حال در گفتگوتون مدهش و در عرفه جشن زاده روزتون دیگر نمیخوام که یادآوری کنم. ببینید من اپی همینطور میخوام که ما در این باره قبلا هم صحبت کرده بودیم لیکن با در نظر داشت آن که حاضر راهی ستاره شدن راهی به صنعت وارد شدن خیلی به نظرم آسان شدگی هست. برای من میخواهم که از آغاز فعالیت شما آغاز سر کنیم که در زمان دشوار که ما هنرمندای خیلی مشهور داشتیم شما چگونه به جاده صنعت راه پیدا کردید و چگونه راه یافتید؟ من برای صنعت توسط آزمون ها در دوران کودکی من در دوران نورسی من فستیوال تلویزیونی جمهوریوی فستیوال آزمونی تلویزیونی جمهوریوی بود بوستان. من راه به سوی صحنه کلان از بوستان 2 سر کرده بودم. در بوستان 2 موفق نشدم. اپاهامم سرود میخوندن منو. ما دخترای فعال ناحیه بودیم. یعنی اویله به صنعت و هنر علاقه‌مند. صنعت و هنر به علاقه‌مند نیو. پدر و مادر من آموزگار بودن. لیکن شخصان فعال جامعه بودن. زیایی که بودن در تمام چاره‌بینی‌های ناحیه اجازت میدادن فرزندشون اشتراک کنند فعال باشند یک سهم خودشون گذرانند. در بوستان 2 تا اپای من ارکینای جمیله غالب شده بودن. اون وقتا هر سال نمیگذشت. فستیوال اصلا قاعده فستیوال چنین هم باید باشد 3 سال به یک بار برپا میشد. بار اول صنف 5 بودم من 1975 در بوستان 2 بودم. بعد سال 1978 در بوستان 2 بعد لاوریات شدم. سال 1979 و وقتی ختم کننده مکتب میانه بودم آزمون جمهوریوی استعدادهای سرایندگان کسبی تئاترها و تئاترهای خلقی شده گذشت. در اونجا از تئاتر کلوب یادم هست دولتمند خالف برآمد کرده بودن. از تئاتر خلقی فیض‌آباد دوستمراد علیف، از تئاتر کمال خوجندی وقت پوشکین بود کرامت حاجی و دوران علیماتов اسرار کمالدینов. تمامی بهترین سراینده‌های ناحیه ها پرده قاسیمов از تئاتر خلقی 5 بودن. دولت مقیمov بودن از تئاتر خورغونتپه. در اونجا هم مهرسار آمده بود از تئاتر خلقی ناحیه کمسامال‌آباد وقت و مهرسار کتی من اونجا دوگانه شده بودم شناس شده بودم. سعادت و معروه از 5 بود. شایده هاشم و دخترک خورد 14 ساله بود از نام تئاتر ناحیه شون آمدگی بود. دخترک قصه کوزی. این تقدیر بود. بعد همون سال ختم کردیم من مهرسار کتی هم کورس شدم. در یک کورس در یک معلم در دست برما اسحاق و نوتکرار دست معلم و 5 سال تعلیم گرفتیم. در یک خانه در خوابگاه زندگی کردیم. یک جای به انسامبل گنجینه آمدیم با راحت کار کردیم. بعد من در فیلارمونی موندم. مهرسار با شرایط اویلش به انسامبل دریا گذشت به طور گزارش. حاضر بود تقدیر بینید که بعدی به نفقه برآمدیم. 3 سال نفقه صحنه. باز در یک دانشکده در یک کاتدرا یک جای کار فعالیت میکنیم. ببینید شما شاگرد برنامه اسحاق چی بود؟ شش مقام رفتید هم؟ عادل جان میدونید که 6 مقام همیشه همین استادی ما همه ما جمع کرده تعلیم کرده تا حاضر هر یک قدم ما نظارت میکنن. چخیل ما کار کردیم رفتارمون چگونه چه کارها را به انجام رسونده استودیم. هر کاری که به انجام میرسونیم البته مسئولیت استاد میگیریم. اصلی نظام
ҳамон кас мегуфтанд ки шашмақом ҳаваскориро намепарастад. мо агар ман шашмақомхон мешудам, шояд медонед чӣ хел сарояндаи шашмақом мешудам? миёна мефаҳмед? дар санъат ё бояд аввал бошӣ ё умуман набошӣ. инаш хубтар. дар байни ҳама хел гаштам, ин хислати ман буд. баъд устодатон барнои исоқо аз шумо навразданд ки шумо 5 сол шумо тасаввур кунед, вақти ман омадам, ман хондани суруди шашмақомро то ҳатто тасаввур намекардам. лекин ҳамин сабки услуби устод шогирдро чунон ҳозир ман таҳлил мекунам, муаллима дуруст ба кор монда буданд. ману моҳрусор дар як рӯз дарс мегузаштем. барои чӣ? моро аз сурудҳои халқӣ дар курси аввал, нимсоли аввал мо сурудҳои халқӣ мехондем. баъд дар нимсолаи дуюмаш оста оста сурудҳои халқие ки зарб дар сабки классикӣ буд, анамихел сурудҳоям меомӯзондану дар охири курси як мо ба оста оста ҳами шашмақомо аввал ҷо кардам. ман дӯст медорам шашмақомо. агар ҳозирам агар як сол бо тамрин кунам, ёдам ба биёрам, ама чия аз ягон шашмақомхон кам намехонам. лекин ба ман жанри сурудҳои халқӣ бештар маъқул аст. ман ин роҳкати рафтам ва муаллимаам мегуфтам, ту бачаам сурудҳои халқӣ ба овозат нақс, ту роҳата ин тараф гир. ва ҳамин фикри муаллимаро баъд вақти ансамбли ганҷино омадам, устод Зафар Нозимов мегуфтанд ки ҳаётои роҳи ту сурудҳои халқӣ. вақти ту сурудҳои халқӣ мехонӣ, калорити овозат дигар, ту анамин самта қаб. бубинед, соли 80 шумо хеле аз он чизе ки ман медонам, шумо хеле зуд машҳур шудед дар ҷумҳурӣ. чӣ омил шуд ки шумо мардум иқдор хуш қабул кард ва душвор набуд? дар даруни иқдор ҳунармандои барҷаста он замон тасаввур кунед ки гигантҳои саҳна буданд. ҳозир охир ҳунармандо аслан гирем мага кам ҳастанд. чӣ гунаро ёфтед шумо? дар он солу замон ҳама гигант буд, одилиҷон. ҳама гигант буд. унҷа санъат, ман фикр мекунам ки қурбу мақому манзилати ҳунар дар зинаи аввал буд. ҳоло ҳам баъзан мегӯянд ки ҷавоно ба осон, ман фикр мекунам осон не. ҷавоно инқадар маблағ сарф мекунанд барои як суруд, барои як навор. ҳангуф да амин сарфи ино баъзан ман фикр мекунам. дар даври мо сарф кардани пул набуд, лекин меҳнат бояд зиёд мекардӣ, бояд ту исбот мекардӣ. шумо барои сарфи суруд пул сарф намекардед? не, ҳаргиз. суруди моя ҳама хел элак мекарданд ки дар як сол мисли ино як албом намекардем мо. дута суруд ҳамагӣ мекарди ҷавоно. лекин ин аз чанд зина марҳилаҳои аз назари мутахассисон мегузашт. шеър алоҳида, мусиқӣ алоҳида, сабки сароиданат алоҳида. ҳар як ин чиза мутахассисо редсовет буд, худсовет буд. ин ҳамаш мегузашт. аз ҳамон гузарад, баъд сурудат эфир мерафт. набошад не. ва аз ҳамин марҳилаҳоя гузарад, дар хазинаи тиллои радио мемонд. имрӯз хондан ҳозир хазина хеле гап набуд дар даври мо. аз ин ҷиҳат ҷавоно ба ҳозир осон. ҳон кас назорат намекунад. озод. лекин озодӣ хуб аст. эҷодкор аслан бояд озод бошад. ман тарафдори озодӣ шуд. санъат агар санъати асил дар зоҳираш, дар дарунаш бошад, мурури вақт худаш сарояндая тарбия мекунад. вақт сарояндая тарбия мекунад, сароянда мухлисоша тарбия мекунад. барое ки ҳамин мухлис ки аз ҷавонӣ туя дӯст дошт, суруди ту кати калон шудан мегирад. вақте ту оста 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 сурудҳои мураккаба мегузарӣ, ҳамон мухлису шунавандат ҳам оста оста тарбияш дигар мешавад. ва вазифаи санъаткор, вазифаи суруд ин идеология пеш бурдан,
тарбия кардан. Суруд сарсарӣ бояд набошад. бинед шумо дар ҳамин солҳои охирам чандин клипҳою сурудҳо сабт мекунед. шумо ҳам мисли ҳам ҷавонҳои имрӯза маблағ сарф мекунед худатон? на мана таклиф мекунад ҷавоно. ман аз ҳамин хотир аз ҷавоно хеле миннатдорам. яъне шумо худатон бевосита клип намекунед? не мана таклиф мекунанд, илтимос мекунанд. мегӯяд биёд баъд бисёри шогирдон ҳозир аллакай мутахассис ҳастанд. ман аллакай 15-16 сол шуд дар донишкадаи санъат дарс мегӯям. студентое ки дар пеши ман калон шуданд ҳозир мутахассисои варзида, ҳамашон мутахассис соҳибкасб ҳастанд. худи ба ё мегӯянд ки маълима мо шумо чӣ кунем, бед ҳамин сурудатон ман ба маъқул бо мана ино чӣ қадар бо тайёр мекунанд ки маълима ҷон бед ҳамин суруда мо клип кунем, ҳамина сабт ман клип ба оқа шавқ надорам, лекин шоу барномашонда баъд даъват мекунанд, ҳамаҷо мехонам. бубинед шумо бо ман ба пул метиҳам яъне бояд шогирд тайёр кард. ҷавоное ки дар шоу бизнес ҳастанд, устодои санъата қадрашона хеле дар мавқеи баланд нигоҳ медорам. ҳозир чанд дақиқа пеш дар бораи синни нафақаи ҳунарманд худам ҳарф задед. ҳамин синни нафақаи ҳунарманд яъне чӣ? ҳамин қадар саволи дардманд. аввалаш шукрона ки ба синни нафақа мерасонад. лекин ҳунарманди асил ба ман фикр мекунам бояд чӣ мегӯям як ваи муайяни чӣ мондан дар кор неда. мана ту ҳамин сину сол ба даромадӣ бас ин хел гуфтан дар кор не. ҳунарманд бо гузашти айём, бо мурури замон, бо бузургсололӣ санъаташам бузург мешавад. он чизҳое ки дар ҷавонӣ намефаҳмидӣ, бо гузашти сину солат, бо болоравии сину солат мефаҳмӣ ва пухта мерасад. ҳамин ҳунарманде ки то ҳамин сини нафақаш дар рӯи саҳна аст, вай бояд эҳтиром кунӣ, қадр кунӣ ки вай ҳунари ҳар ки не. шумо тасаввур кунед, Ҷӯрабек Муродов 80 сола шуда, ҳар сол мисли ҳисобот ҳеҷ кас маҷбур намекунад он каса. суруди нав тайёр мекунанд ба таври зинда, бо инқадар вайашон пешрафтагӣ ба тариқи онлайн он кас консерт метиҳанд ки ҳамеша намуна ҳастанда пешрафт. ҳамин як қадам аз мо 80 ба дар омадан, лекин шуурашон аз мо ҳунармандон ҳоло ҳам як қадам пеш. тавассути ютуб мустақим онлайн, мустақим эфир мебароянд консерта. ин дили гурда дар кор. баъд аз чанд соли кор нафақа мераванд ҳунармандон? сароянда бошӣ агар овозхоно дар 25 сол, раққосаҳо 18-20 сол. яъне дар 45-50 аллакай ҳунарманда ҷавоб метиҳанд. ин ба фикрам аз рӯи адолат нест. шумо чӣ назар доред ҳамин ба? акнун саҳна зебоие талаб мекунад, дӯст медорад, ҷавоние дӯст медорад. шояд ин тарафаша фикр карда бошад. неки ман шумо дар боло аввал гуфта гузаштам ку на ҳар ҳунарманд то синни нафақа машҳур, маҳбуб ва чӣ мегӯянд мардум ба ӯ ниёз дошта бошад. на ҳар ҳунарманд мемонад. ҳунарманде ки дар ҳамин синну сол дар саҳна ҳаст, мо вазифа дорем ки эҳтиром кунем, қадр кунем. бо вуҷуди он ки сурудҳои нав ба нав сабт мекунед, дар шабакаҳои иҷтимоӣ пахш мешавад, тӯи маъракаҳо мегардед, лекин ба назари ман шумо аз саҳнаи калон берун, барои он ки дар чорабинии давлатӣ шумо намебинам ман, дар чорабиниҳои муҳими сатҳи ҷумҳурия мебинам. чаро ҳамин хел? чунки шумо ҳоли дар кор ку шумо дар фаъолиятатон хуб рафта истодааст, лекин дар чорабиниҳои муҳим шумо нестед. ин савола бояд шумо манба накунед, барое ки ман посухи ҳамин саволотонро намедонам. сабабаш дар чӣ? шояд вазнам зиёд шуда бошад.
شاید با یگان کس معقول نیستم. حاضر می شود که دو سه کس تقدیرت حل می کنند بازم. هیچ گپ نیست. مهم من همیشه در صحنه هستم. برای من همین توی مرکه‌ای که من میرم، کنسرتایی که دعوت میکنم، من یگان روز به کنسرت نیستم. یگان جشن از چی میگویم؟ از کاروان بیرون نموندم. همین کاروان کتی رفته ایستادم. در یک صحبتی تو چند وقت پیش با آرزو تماشا کرده بودم، با دوستی مشترکمان آرزو تماشا کردم. در سالهای 90 شما یک مدت این واقعا من نمیدونستم تو همین صحبت تماشا کردن. تاجری کرده. در سالهای 90 شما تاجری کرده، در تجارت هم موفق شده، چندین سال با این کار مشغول شدید. بله. و عذاب‌های صحبت و تجارتتون اونجا هست، تکرار نمی‌کنم این صحبت، لیکن تجارت بس کردن پشیمان نیستید می، چون که شاید که این وقت یک زنی ثروتمندی ممکن خیلی در تجارت پیشرفته شاید از تجارت بهتر گشته نمی‌بودید، چون که اینقدر تجارت من نه عادل جان، تجارت من به خاطر ثروت جمع کنی نبود. تجارت من برای روزگذرانی بود، برای اینکه میدونید وقتی جنگ شهروندی خوب میدونید، اما قریب که 4-5 سال مردم خورسندی مرکه توی تماشا برپا نمیگذاروندن، برپا نمیکردن. بیشتری توی‌ها مثل امر معروف بود، فقط رقص و بازی نبود، برای اینکه همین یک خانه پس در یک خانه عذاب بود، غمدار بود مردم، دلش بود توی نمیگنجید. زندگی ما نانی میخوردگی ما از پشت همین سرودمون بود، از کسبمون. توی که نبود، من شوهرم کتی هر ما صنعتکار هستیم، ما مجبور بودیم رو به تجارت داریم برای که زندگی گذرانیم. شکر خداوند، شکرانه، 1000 بار شکر. تنجی شد، آرامی شد، تویها آسته آسته با گشت جایش به آمد، مردم خورسندی میکنند، دعوت میکنند. دیگر با راه کسب خودم با رفتم. ببینید، من فقط از این تجارتون یک چیز میخواهم پرسم که در این صحبت شما نقل میکنید که شما تجارت از کوچه سر میکنید، نه در کوچه مثلا. بله. شما یک هنرمند مشهور. چقدر خودتون همین چیزا روا دیدید که شما در قد راه در کوچه ایستاده چیز فروشنده کنید؟ یک من نبودم در اون سالا، میدونید هر یک پروفسور، هر یک آدمای نمایان کوچه به میشتن. مثلا سباعت نجمیدین ویم متا میفروخت، مغازین شده بودن. قریب همه ما همین کار کتی مشغول بودیم. ما همین بازار با همدیگه را میدیدیم چقدر اکتورهای مشهوری ما چی میگوین؟ سقی چی میگوین؟ جوچکای و کنفیچه ها مونده کروبتا میشتن. مایده فروشی میکردن؟ مایده فروشی میکردن، نسکی میفروختن. اون وقتا اینا دیدن در کار بود. افسوس همین تلفن‌های حاضر نیست. همه اینا اگر ثبت میکردی هر یک آدمای مشهور، شخصیت‌های مشهور در بازار شیشتن که این یگانه راه خلاصی ما همین بود. فرزندای شکم فریب کرده نمیشود. فرزند خواندن در کار بود، خوراندن در کار بود، پوشاندن در کار بود. دیگر راه نبود. چند سال پورا به تجارت مشغول شده؟ من قریب 6-7 سال. یعنی 6-7 سال در صحنه نبودی؟ عموما به هنر مشغول بودید یا نبودید همیشه بودید؟ نه، کار میکردیم. یعنی معرکه ها شاید میرفتید؟ معرکه ها بیشتر میدونید معرکه زنکی درونی خانه دا میبود. من گفتم که توی کلان این چیزا نبود. توی کلان از سالای 97 98 یکتا بعد سر شد. تا اون وقت قریب از 91 92 تا 95 96 قریب که توی نبود. قریب که توی نبود و توی‌های بعضی توی‌های میشد که ما با اونجا نمیرفتیم. به ترتیبی زیاد بود. خطر احساس میکردن؟ خطر بود، بله. برای یک زن شاید خطر بیشتر باشد. وادی احصار بخیر
من احترام میکردم میرفتم یگان کس یگان وای نمیکردم لیکن مرکه کم بود همین محفلا خصوصا همین محفلای خورسندی کم بود توی کم برپا میشد رو با تجارت آوردنم همین چیز بود من باید زندگی ما پیش برم بود ببینید یک مرحله عمر شما و شاید دایره وسیع مخلصانتان نمیدونند کمتر میدونند که با کار علمی پیوند من این کتابی چند سال پیش نشدگی شما این مونوگرافی لیکن شما با بعد این کتاب دیگر چاپ کردید مقالهاتون پیوسته چاپ میشد همه هفته مقالهاتون درباره جلوبک مرادوف نشر شد مقالهاتون در مجموعه ها چاپ میشد عموما یک مرحله فعالیت حاضره شما با کار علمی ربط دارد سبب یک هنرمند مشهور با زحمت کتابخانه نشستن و مواد جمع کردن و سر کامپیوتر نشسته زحمت شاپک شده کار ایجادی کردن و کار علمی کردن چه انگیزه داد شما؟ میدونید من همین کار علمی پیشتر میخواستم ولی در دوران شوروی انتخاب میموندم یا این سمت قبل یا این سمت قبل من همچون عالم من میوه استقلال دولت جمهوری تاجیکستان هستم برای که این امکانیت دوران استقلال به من داد در سن سال من اسپیرانتورای دانشکده فرهنگ و صنعت خوندم من همون سن سال 40 گذشته بودم البته من اسپیرانتورا خوندم همه گفتن که شما 50 گذشته اسپیرانتورا چی در کار لیکن من گفتم که این آرزوی دیرینه من بود امروز همین شرایط هست بتونم من خونم زن و هنرمند زن و هنر من دارم که شما اوله آباد داره شوهر فرزندو چگونه می شود که همین رسپتش چی که چگونه می شود که هم هنر نگاه داشت هم شوهر و اوله و فرزندای نگاه داشت انا در اینجا خداوند من فکر میکنم من دوست داشته است همسرت باید همکسبت باشد تمام پستی بلندی هنر صحنه همکسبت نباشد صاحب دیگر کسب درک نمیکند این چیزا عذابای صحنه فقط همکسبت میفهمد همسر شما هنرمند باشد؟ بله شوهر من نوازنده دوره نواز هنرمند هستم و یا میفهمم در عائله اگر همدیگر فهمی باوری به همدیگر نباشد هیچگاه عائله موفق نمی شود مثلا لاله عزیز و شوهرشون شهاب‌الدین حق‌نظر اون کس ژورنالیست هستن یکی ژورنالیست که در محیط ساحه هنر باقی هستن هر یک پستی بلندی و نفسکشی هنرمندای ریشه کارش میفهمن عائله و اوین برای چی موفق برای که همدیگر فهمی هست چون یک معرکه میده تو ساعت 10-11 شب دوام میکنن و اوین میفهمن این چیزا علاقه میفهمن کودکان هم چقدر قبول میکنن مثلا شما اکثر وقت در تربیه اونها دیر میکنید که مثلا تو دیر معرکه ها میستید همین بعد با بوی رساندگر احساسشون چگونه است کودک فرزندای نه ما کی در پیشش باشیم تربیه فرزند شخصا من در عائله ما تربیه فرزند در چی میگن در پلان دوم نبود اجبار من 3 پسر دارم وظیفه خانگیش هر روز تفتیش کردن چیکار کتی مشغول شد نظارت همیشه بود بعد مادرم که معلمه بودم اگر من سفرهای هنری بروم در تربیه مادرم بودم فرزندان مادر من بسیار نسبت تربیه همچون معلمه سختی بودم ببینید شما حضرت الزامو دعوت میکنن؟ نه نه این هم میدونید همین سلسله برنامه های من بعضی وقت همین ناتوانبینی ما بود هست ژورنالیست هایی که 25-30 سال در افیر هستن یگان برنامهش در حافظ مردم نمونده است ولی من خوشبختم که
ҳар чизе ки дар телевизион ман кардам имрӯз вирди забони мардум ҳаст. Концертҳои телевизиониам ба шумо шабои соли нав даъват намекунанд ҳозир? Не, мана чӣ хел гӯям, аз 2016 хаёламда то ҳозира ягон барномаи телевизионӣ ба даъват намекунанд. Агар нафаҳмида ягон ҷо ба навор гирифта монанд, ҳатман қайчӣ мекунанд, қайчӣ тест.